Ki te whutupōro e mea ana ngā mātanga whutupōro e tika ana kia riro ia Hika Elliott, te tūranga wai tīkape i te kapa o Pango mo te wā tuarua i ngā wiki e rua. He whakatā te mahi a te kapa i te rānei me te tiro haere hoki i te whaitua o Dublin. Hei ngā haora tata nei whakaingoa tia i te aroa kapa me te pātai ia, ai rānei ka riro i ngā Māori ngā tūranga parirau e rua i te aroa kapa i te haumanutanga ake o Corey Jane i tōna wharanga me te rawe hoki o te tākoro a Hosea Gear. Ka rea no te kapa o Pango kia hinga i te kapa o Airani, mai. Meke kei te whai hua a Shane Cameron i te whakaaro kia heke i hoia i te whakapaparanga heavyweight ki te whakapaparanga cruiserweight. Mai te tau whainga tuatahi o tāna whawhai kia Anthony McCracken i nā pō ka rea Cameron i tino raru noa, a hako te rerenga o te toto i tōna rai. Hei te mutungi iho i toa a piro a Cameron, ko te hua, ko te whakawhiwhinga ona ki te tātua IBO Asia Pacific. Hei tā Cameron e kai namu atu ane ia ki te whakatutukitanga o tōna wawata nui, kia whawhai ia mo te tātua o te ao ki roto o Aotearoa nei.